Automobil broj 1 u Evropi je neosporno Volkswagen. Jedan model pre svih ostalih svakako doprinosi ovom uspjehu, Golf. Ali u Evropi sve više na značaju dobija klasa Polo. Novi Polo se nakon Ford Fieste, Renault Clio, Opel Corsa i Fiat Punta odlično uklapa u ove savremene tendencije. Sa dužinom od preko 3,7 metara ponuđeni prostor je takav da se zaista može porediti sa starim Golfom. Ulazak u automobil je olakšan zahvaljujući velikim vratima i raskošnoj, više nego dovoljnoj visini. Na udobnim prednjim sedištima nema nikakvih ograničenja uslovljenih prostornim odnosima. Osim toga, sedišta se mogu potisnuti daleko unazad, tako da ni visoke osobe više ne moraju savijati noge. Osjećaj udobne vožnje upotpunjava i velikodušno isplanirana širina automobila. U položaju kada su prednja sedišta sasvim potisnuta unazad, prostor za kolena pozadi je razumljivo smanjen. I pored toga, na zadnjem sedištu novog Pola nema se osjećaj skučenosti. Rešeno je i pitanje prtljaga, ako su dotični zahtevi u granicama normale. Zapremina od 245 litara može se dobro iskoristiti zahvaljujući široko oblikovanom prtljažniku. Uobičajeni mehanizam za preklapanje zadnjih sedišta omogućava povećanje zapremine prtljažnika na 500 litara. Izdeljeni naslovni sedišta mogu se dobiti samo u paketu za dodatni komfor, uz doplatu. Instrument tabla, koja je od vozača dovoljno udaljena, dobro je raspoređena i ne predstavlja zagonetku pri manipulisanju. Sada i merač broja obrtaja također pripada serijskoj opremi. Postoje 2 vazdušna jastuka, a uz to i pregradak za rukavice sa poklopcem. Trenutno se novi Polo isporučuje sa 3 benzinska motora, jednolitarski koji ima zapreminu od 1043 kubna centimetra i sa svojih 45 konjskih snaga predstavlja bazni motor. Sa 55 konjskih snaga isporučuje se 1,3 litarski motor kao optimalno rešenje, tim pre što povećanje cene za ovakav motor u visinu od 1900 nemačkih maraka uključuje i servo upravljač, a i šire gume i fele. Sa istom ovom opremom 1,6 litarski motor sa 75 konjskih snaga skuplji je za 3200 nemačkih maraka. Za dizel motor od 1,9 litara još nema cene. Inače, poznati benzinski motori radikalno su prerađeni i prilagođeni Polu. Svi sada koriste evropski super benzin, što smanjuje potrošnju i poboljšava obrtni momenat. Nove komore za sagorevanje, duža klipnjača i optimirani izduvni uređaji bitne su modifikacije kod Pola. Oba nova veća motora su tako dodatno koncipirana da u slučaju potrebe mogu da koriste i normal benzin. To što malom jednolitarskom motoru još uvijek teško pada je relativno velika težina novog Pola. Sa svojih 955 kg ovaj automobil sa nešto opreme lako dostiže težinu od 1 tone. To je težina koju znatno bolje podnosi motor od 1,3 litre koji već pri 2500 obrtaja u minuti pokazuje dobru vučnu snagu. Udari vetra i šumovi pri vožnji su kod Pola na niskom nivou. Motor od 75 konjskih snaga radi oštrije i nacrtljivije od manjih pogonskih mehanizama. I u pogledu vešanja i samih osobina u vožnji Polo se približava Golfu. Uz podesno rukovanje nemate utisak da vozite mala kola. Servo upravljač funkcioniše lako, ali ne i nervozno. Reakcije pri promjeni opterećenja u krivinama se mogu lako savladati. Za preciznost u vožnji i odsustvo kloparanja zaslužen je i visok stepen krutosti šasije. Naravno da stabilna struktura karoserije treba da udovolji i visokim zahtevima sigurnosti. U tom smislu i novi Polo ispunjava sve zahteve na crash testovima. Za osnovni model Volkswagen traži oko 13.000 nemačkih maraka. Isti taj model je prikazan na našem testu. Sa motorom od 45 konjskih snaga postiže zaista skromnih 145 km/h, a od 0 do 100 km/h ubrzava za preduge 21,4 sekunde. Prosječna potrošnja na našem testu iznosila za ovaj automobil relativno prosječnih 7,5 litara super benzina. Za kraj, informacija za sve one kojima sve ovo izgleda siromašno. Za otprilike 25.000 nemačkih maraka dobit ćete Pola sa kompletnom dodatnom opremom koju nudi Volkswagen.